nó chuyện tí cái nào ha xảy ra ha lượt tí môi vì loan vì với lại tại vì loan rau chẳng đăng đó mơ vì khôi ấy chứ đó hơi đặt từ bên về về lên loan hay về lên vừa là anh nói mình này kiên cho sổ tục kiên chàng nên mình tha hồn ấy tha mai đã hả tình yêu ấy hả là nó sọc dùng mình để tới người ta mai lưới xô rau vì loan bây giờ ấy khởi không viên bánh haเคย video បងមួយនៅក្នុង TikTok ឃើញគាត់ធ្វើអារបៀបកុំឲ្យវាលឺពេលអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះឃើញតាហាម៉ែលឺអញ្ចឹងចង់ដោះវាសាក់មើលតាមគាត់ធ្វើតាមគាត់មើលគេលោវាបានផលតែអត់បានផលទេយើងធ្វើទៅវានៅលឺឬក៏វាខូចដោះឲ្យដាក់ទៅវិញអត់កើតហ្នឹងមានលើបយកដាក់កន្លែងគៀនកន្លែងគាត់សម្រានហ្នឹងហើយយើងទៅវិញទៅគាត់ឆ្ងល់បាត់មើលទៅហើយអានេះដោយអានេះអាឡាបនេះដៃអាឡាបនេះយកទៅដាក់ម្ដុំហ្នឹងចង់មានន័យថាបើធ្វើអត់កើតអារដងវាវិលទៅហើយតែគាត់ទៅវាលឺទៅពេលនេះធ្វើទៅវាលែងលឺតែវាអត់វិលហើយវាអត់លហើយទៀតចូលខ្យល់នៅចង់ដឹងដោះវាសាក់មើលវាខូចអីគេហើយបងនោះក៏ធ្វើតំណងតាគាត់ថាវាមកពីអាដុំវានោះវាបែកអាណាមួយអញ្ចឹងណាទៅវាចូលគ្នាបិទសិនចាំចាប់